Ina ngotumela hatantsayana kubila ya kumemberi nhlekani mingisela umgalalo na FM na kuhlekanisa koro ngengisela xitichi lexi riko msubunuku namutlha siku ra makumemberi ntlhanu ra n'hweti ya ndzati lembe ra magedimberi makumemberi nharhu mina ni khalanga Pet Mathebula yin'wana risumati wa jimo xithangoma xingiritano wa icecana makunelo wa ndandatsi akwamukela mingisela wa mgalalo na FM eka nongona ku Afrika Wa Vulavula hi siku ro wisa ka lava va nga thoriwa kahle lava nga dyondza xikolo va wisile namuntlha hina hi tshama hi thewukerile na sweswi ma hetwa hikwala sweswo huma xikolweni hi fastere kambe swiritano mingisela mgalalo na FM kwalo nga ningisela ri kona nhlekani lowu a Gauteng a Mpumalanga a Northwest a Limpopo ngwemukeli ku chayeleni ntshemba mo kama chayela khwatsi mi kota ku fika lomu ya kona mi hlayisekile mi navelela tinjombo na ku famba ka khwatsi ku famba ko ke tinghozi la mapatwini la mi fika la mi ya kuko mi hlayisekile kasi n'wina mi nga lo tidzumbela a khensa swinene loko mi dzumbile a swi na mhaka ku mi dzumbile mi ri hala ka va Sydney Maluleke hala ka Miyeshe block 1 hala ka Jerry kumbe mi le kwihi kwala mi nga yingisela mi ri kona nhlekani lowu ha khensa swinene loko mi hlawule xitichi lexi ku va mi bula na hina nongona ku humelerisiwa hi Ncindani Eric Mabasa hi famba swin'we ku fika le ka hafu ku pele awara ya n'we nhlekani lowu hi ravumune vhiki leri nga hundza ni ri ka ntirho wun'wani wa ku hlanganisa kumbe wa ku tlangela mindhavuko yo hambanahambana ya tiko ra Afrika-Dzonga lewu a wu kunguhatiwe hi xikolo xa Khanyisa Primary a hi ri kona laha community hall hi ravumune ku kha ku tsakiwa ehansi ka vurhangeri bya nhloko ya xikolo RP Xivambu loko ni vula leswi i mhaka ku swi na nkoka swinene ku va hi tlangela ndhavuko wa hina hi kota ku tiva mindhavuko leyin'wana na yoho leswaku hi ta kota ku va hi kota ku tiva ku lava hi fana na vo kwihi lava hi hambana na vona kwihi hi ndlela yaleyo ni tsundzuka xivulavulinkulu xa siku a ku ri tatana Manganyi va vulavula hi timhaka ta ku swi na nkoka ku u tiva ku tixaka letin'wana ti endla yini leswaku na wehe u ta kota ku vona ku swa wehe leswi u fambaka hi swoho hi swihi xikombiso va nyika hi timhaka ta ku loko u fika eka muaki wa le Venda i lava ku n'wi fundza swi ta vula ku i ta fanele n'wi fundza hi tithongoliva kasi loko i lava ku funda u vulavula ku ririmi leri ni vulavulaka roho loko u n'wi nyika masonja i ta va i tirhile van'wana va ku Matamani swi ni tsundzuxa Mafemani Sithole la ka Gawula laha un'wana wa lava va vonaka ku loko hi laha Matamani ya makuma se i swin'wana swa leswi kumbexana a hi fanele hi swi languta swoswoleswo se ke ku za ni vulavula hi Khanyisa hikokwalaho ka yini ni vulavula hi Khanyisa i xikolo lexi nga tumbuluxiwa malembe ndzhaku hi nkarhi woluwa wa va Professor HWE Ntsan'wisi se hi nga xi fananisa na yin'wana ya ndzhaka ya hina leyi hi nga siyeriwa yona se xivutiso xa siku ra namuntlha i ku ndzhaka ya hina tanihi rixaka hi yihi ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka leswi va mabulandlela kumbe mabulandlela Professor HWE Ntsan'wisi va nga hi siyela swona a hi kha hi bula na muhumelerisi la hi ku hi languta hi kuma ku ndzhaka leyi Sira Mangosuthu Buthelezi va nga siyela va rixaka ra maZulu ta tsundzuka ku ri vo prime minister wa Zululand va hetelele va siyela swilo swo hambanahambana ku katsa na ti-college ta dyondzo ta sweswo se lexi hina hi vulaka xona namuntlha hi ngeri xivutiso i ku Professor HWE Ntsan'wisi ku hana nchumu lexi xi nga sala hi nga vulaka ku i ndzhaka ya hina se xivutiso ku va onhe yini va onhele mani naswona maonhele ya ku a yi ri ya muxaka wihi hikokwalaho ka yini hi ri hava lexi hi nge ha xi tlangela xa Professor HWE Ntsan'wisi i ndzhaka ya hina hi vo va mabulandlela ya hina hi va endla leswaku hi tinyungubyisa hi ku va rixaka leri a hi ti ba xifuva hi ku hina yini hina leswiya tinxaka a ti hlengeletana giyani va ta yimbelela a chachulana i mana nga yi tiveki holo ya chachulana se xivutiso i ku hikokwalaho ka yini ku ri hava na xin'we lexi hi n'wi tlangelaka ku hi fike njhani laha twana leswi lowunene Butphethe na muhumelerisi Butphethe mina ni nga twa ni tsake ngopfu loko no twa ku statue xa kokwani Ntsan'wisi HWE xi kona a Giyani xi nga no vekiwa kun'wana na kun'wana a swi bohe palamende kun'wana na kun'wana
loko xi kona xitichi xa Ntsan'wisi xa chief minister wa Gazankulu HWE Ntsan'wisi ni nga tsaka ngopfu ni nga swi tsakela loko ni nga tivi department leyi tirhaka hi swona hi yini and nakona swi endleka loko ku endleke yini ku va kha ku laveka yini a ni tivi man hi laha hi nga kona mingisero munghana lona FM ta tsundzuka ku ri mfumo wa Afrika-Dzonga wu le ku cinceni ka gondzo leriya ra William Nicol Drive kusuka ka vito rolero ri ya ka Winnie Mandela Drive kusukisela munduku loko ni nga hoxisi hi ndlela yaleyo se a hi tweneni hi mi twa ku n'we mi tiva ku matimu hi pfuneni kahle kahle Professor HWE Ntsan'wisi va onhe yini lexi endlaka ku a hi khale ngopfu ni ye le ka commissioner leyi a tihofisini ta district na koho hi fike hi kuma ku plaque liya kumbe ribye leri ri va ku ri tsariwile ku this building was officially opened by ri susiwile kambe hikwala ntsena loko wo famba i ya ka tindhawu letin'wana swi koho va ku this thing was opened by Dr. CN Patuti, this thing was officially opened by PRM people se hi professor va onei a hi mtweneni nhleka 0860002543 u nga kandziyisa rito ka nomboro leyi ya hina ya WhatsApp a ndzi se yi tolovela loko ni nga ri kona ki ya apulukwana a ni swi tivi kokwalaho ka yini hi ndlela yaleyo kasi handle ka sweswo mingisero munghana lona FM u nga hi bela riqingho 0860002543 a ku na munhu loyi nga n'wi rhamba ku a ta vulavula ku hava ko va na vanhu valava ko va na voice note yaleyo yi nga tisiwa hi miyingiseri se hi lava ku twa weko loko ki angula ka hi languta hi kha ku ndzhaka yeru hi ndlela yaleyo ku fana na van'wana va tinyungubyisaka hi leswi va nga siyeriwa hi va mabulandlela va voho un'wana vulavula na hi xitechu ku tsandza yini ku hi va na xitechu xa Professor HWE Ntsan'wisi hi ndlela yaleyo i ncini xi nga endla ku damu ra Ntsan'wisi ra Professor HWE Ntsan'wisi ri cinciwa ri nga ha vi rona ku va nsami hi mhaka ya yini hi ndlela yaleyo so swi hi fikisaka i swin'wana swa leswi hi fanele ku hi tiva lomu hi suka koho hi kota ku tiva lomu hi yaka koho hi ku loko hi nga swi tivi ku hi suka kwihi a hi nga swi koti ku ya mahlweni wo sungula hi loyi nhleka Nhlekani good cover papa a yi to mhaka ya professor leyi yi nga kona amoyeni ku ri yi dyiwe yini mukhalabye wa xikwini mo ni kombisa botet tanihi na Matsonga Machangani a tinyungubyisa swinene hi vurhangeri bya nkulukumba ku ya hi ku fika laha hi nga fika kona mutini. okay i fambisa sweswo mingiseri loyi a ri n'wi tsemele riqingho leriya loko u ve wa tinyungubyisa i tinyungubyisa yena nama va tinyungubyisa va ri kwihi hi ku va endle yini leswi swo komba ku tinyungubyisa loko ku ri ku ma tinyungubyisa hi vurhangeri bya yena hikokwalaho ka yini mi cince vito mi ku a ma ha ri lavi a Ntsan'wisi dam enhleka ni ku amukeri ka Munghana Lona FM Dari mi amukerile nhleka ye minjhani hi pfukeli n'wina minjhani hina hi pfukeli butete mi ri yini n'we mi va na butete ne i xikalavito mi ri yini n'we mina ni lava ku vulavula hi palamenti ya hina khale ka Giyani hi kwihi vanhu va hina va Giyani kwala a vulavuri nchumu hi yona masisisi ku na palamenti a Venda ku na palamenti a Lebuwa yaleyo loko mo nghena nga hambi mo chela makondzo na masini hinkwato i nge swi twisisi leswi ndliwa ku layani that's why mi kha mi vulavula hi mhaka yini ya Professor Ntsan'wisi i ncini xi nga sala ka hina laha a ka ha ri na nchumu laya hambi va nga teka everything masivona nghena ni kwalaya mi languta laha hambi ma nghena na ri byasi ya hina yi kwihi leyi a yi fanele yi vonga yena i Professor Ntsan'wisi i xikalavito va loyi kambe xikalavito a ni swi twisisi parlamente phela a hi vhengele hi nga ta ku ri fanele ri va hala na hala na hala a ni ri parlamente swi ya hi ku mfumo lowu wu lava ku yiva kwihi se ivi yiva koho kwalano se swi vula ku fana na sweswiwani parlamente leyi yi le ku tirhisiweni hi va mupani lava va khomaka tinhlengeletano ta vona tanihi masipala ku fana na Vhembe va tirhisaka ya le Thohoyandou ivi ya xifundzankulu xa Limpopo va tirhisa ya le Libuwakgomo se
a mi lava ku yi tirhisa yini a ni mi twisisi ku mi fike njhani kwala ka njhekanjhekisano wolowo hayi swi tikomba swi va phazamisile laha 0860002543 swi lava hi anamisanyana miehleketo hi nga vula xivutiso xi olove ngopfu xivutiso xi olove ngopfu xi ri Professor HWE Ntsan'wisi va onhe yini xi olovise ngopfu hikokwalaho ka yini ku ri ha nchumu xo ku n'wi tlangela hi leswi muyingiseri a nga sungula kona hi ku ya hi ye hi van'wani va lava a hi fanele tinyungubyisa hi woho hi ku i ndzhaka yeru wo sungula hi wun'wana muyingiseri loyi nhleka khalanga mpfukini hi pfukeli minjhani papa awa hi pfukini man ni laya mi nga ni siya kona siku leriya laya na ni ri na ku vona nyana hayi na khensa hayi ni ta ve ni mi kuma ko loko yi chaya laya sweswi lexi nga ta tsundzuxa xona before ni nghena a makini a ni swi khumbeni nyana mhaka ya Ntsan'wisi siku leri a ni ri na n'wina kwalaya leyi ni lava ku ta sungula ni khumba yona ni kombela ku kombela magayisa a patwini ra R81 wa a hi lehiseleni timbilu hi ta fika Johannesburg ta fika Gauteng gozi leyi ni nga yi vona nampundzu namuntlha yi tsema nhlana laha swinene leswi va ku swa tikomba ku ve na un'wana nga rila hi ndlela ya so ni nghena eka leyiwa ngozini va kona ku na munhu a nga lova laha kalanga makeni ya nkulukumba Ntsan'wisi ni yi kiricula nyana last ne a ku ri timhakeni ta Ntsan'wisi va ri swakwe na hina hi nga hanyaku ha ri ku tekelaneni ehansi Ntsan'wisi a va ha swi koti ku yimisa voko va ti vulavulela va ku kasi nhundzu ya mina mi yise kwini namuntlha hi vulavula hi ti-radio leyi hi vulavulaka yona radio ya lava Pedini radio ya la Venda Munghana Lonene loko minkarhi yo tala sweswi hi nga tshama ni swikhumbanyana ndzhaku no ku loko wo tshika hi nga ha ri kona misaveni hinkwavo ka vona vahaxi lava hi va vona ku va tlanga switori va karhi va tshama Limpopo va karhi va tshama side na wun'we a hi tshama hi n'wi vona ka TV va karhi va komba ku rest in peace mara lava van'wani hi va vona masiku hinkwawo lava rixaka rin'wana nge vulavuli ma swi tiva sweswo swi hi komba swinene ku na mindliwani khalanga loko n'we mi heta ku huma hi gede ka Munghana Lonene va ku ma ha ri kona mi ta va mi karhi mi fana na nkuma mi ta va already se mi hisiwile mi cheriwa ndzeni ka bodleli nga ha mi voni na laha mi nga tshama mi hindza hi kona ndhaka leyi n'wehe mi nga tshama mi yi endla yo endla leswaku Munghana Lonene yi va na matimu ya Afrika Wa Vulavula yi ta va yi nga ha ri kona hi ta va ku ri leswaku hi ta va hi swi hleketa ku tshame ku va na khalanga nkulukumba Ntsan'wisi ku na mintirho yo tala ngopfu va nga yi endla mina loko ni sungula xikolo hi 1988 loko ni nghena tlilasini fike ni hlaya buku yin'wana yi tsariwe ku makomba ndlela a yi tsariwe hi Ntsan'wisi buku leyi yi nga ni endla ku namuntlha loko ni kota ku tsala ni kota ku hlaya a ni swi kumaka buku liya ni dyondzisiwe hi buku liyani va endle vutomi bya mina byi cinca because of loko munhu a za tsandzeka ku hlaya no tsala ku hava la ya kona mara namuntlha khalanga na ku Ntsan'wisi va tshame va kona a hi va voni sweswo swi endliwa hi hina ku hala sayidi ndala Limpopo na timhakeni ta ku hi languta munhu un'wana hi n'wi langutela ehansi ku loyi a nge swi fikeleli leswi loyi a fanele ku swi fikelela hi va swimanimani loko hi ka hi kombisa ku hi va swimanimani vanhu valava a ku hava nchumu lexi va nga fika va hi endlela xona ta mi nyika xikombiso xo ka xi nga hanyangi ni vone a hi khale ngopfu tibasi timbirhi tinharhu ku hala va kha va ku tiya hala nkosini ya ku vekeni ka nkulukumba ma va vona va lava nga ku heta ku va veka sweswiwani ni ti vutisa i ncini va nga endlela xona hala Limpopo hi za ku hi va bumabumela hi ndlela yo fana na leyiwani hi za ku hi va tekela nhlokweni ivi hi tsandzeka ku ta languta tiministara ta hina leti nga tshama ti hi endlela dibi leti nga tshama ti hi tisela nhluvuko njhe hi mali swi tele ngopfu leswi va nga swi endla nkulukumba Ntsan'wisi swinene loko hi vala swin'wana ta tiva Cresida mina ni yi vone ka vona va ku ve va ku phakeleni ka tihosi ti Cresida namuntlha swi sweswo loko hi yima le kule lava hi nge i va MEC i va swimanimani va le ku tsandzekeni ka ku vona ku nkulukumba Ntsan'wisi na vona va tshame va kona va fika va endla xiave la misaveni so hi ku navela ka mina a ni ta ku loko swilo leswi hi vulavulaka hi swona namuntlha hi ri sayidi ra ku hala Limpopo mo special ka hina Machangani swi ta va swi nga biyangi helo ku thyiwa doroba rin'wanyana ri thyiwa vito ra vona a ni voni ku swi nga swi hoxekile va tirhile a Dzanini a nkowankowa va tirhile swinene loko nkowankowa leyi vulavula hi va tivumbeni va hoxini voko ndhaka leyi va nga yi siya hinkwayo even one ka ha ri hava
so a ni ta ku loko ku ri ku hava vengana sweswi va nga tlela a hi languteni na swa kahle leswi va nga tshama va swi endla hi nga swi languta swo biha loko ku ri ku swi ve kona swo biha leswi va nga swi endla mina a ni vonangi swo biha hi yo mhaka na hi swo a hi ku kumbexani hi swo a hi ku kumbexani namuntlha hi nga kuma vayingiseri lava nga kotaka ku hi byela ku leswi va nga swi endla swo ka swi nga ri kahle hi leswi a hi ta tsaka ku twana sweswo ku hi swihi leswi vengeri voho tanihi hi rixaka kumbe wehe tanihi muakatiko kwalo nga ko wa swi tiva ku leswiwani hi swo ka swi nga ri kahle leswi va nga swi endla professor mi vulavula hi nkulukumba mani wini ne mani wini famile va na ngati emavokweni mara hi va rivalerile vito ra vona ri le ku thyiweni namuntlha xitarata xi le ku thyiweni ka vito ra vona why hi nga endlangi hi swi kecha sweswo naswona hi kuno a va pfi va yimilinyana lava a va tirhangi kahle swin'wanyana ku ve na swa kahle va nga swi endla leswi va nga endla ku tiko leriwa namuntlha hi tinyungubyisa hi rona a hi fanele hi ka hi vula swin'wana swo biha hi vona ntsena mara hi ri leswiya swa kahle va nga swi endla swa switolo leswiya swo biha va nga swi endla so na nkulukumba Ntsan'wisi loko ku ri hi ku kola hi nga va khomela khona hi nge lava onhe kona a hi swi tekeni hi swi cukumeta hansi a ku nga bihangi nchumu ku susa giyani then hi nyika vito ra vona ku cinca vadani vankuwankuwa hi nyika vito ra vona swi va swi nga bihangi loko ho susa mihleketo yaleyo ya ku ri no nkulukumba Ntsan'wisi a va tirhangi nchumu ivi hi va bumabumela na mindzuku na mindzwani hi nga vula hi tele ku ri no well migingiriko ya vona ya karhi ya vonakala hi yoho ya leyiwani ivi hi sukela leswiya khalanga namuntlha swi ni vulavula ku hi swona a ni nga kecha yini se wu herini kahle khalanga loko sweswiwa ni huma la moyeni aka wayelesi te loko ko tshika ku ve un'wanyana wo mabulandlela a nga duma entlambi kumbe i yini mo ka hi nga n'wi voni ka TV ni to kombela machangani hinkwawo from kwala Limpopo then a hi ringeta no khira television hi ringeta ku khira na xiyanimoya swa tikomba leswaku varhangeri va hina lava hi nge ha va rhandza va khalanga hi nge va rhandza va Dr. Thomas Chauke a va rhandza va mani na siku leri va nga tshika ku va hundzeni ka leyi misava swi vula ku na ku tekiwa swintsani va vona ka TV swi tiviwa hi misava hinkwawo ku a va ha ri kona swi vula ku swilo sweswi nge ta pfuka swi nga vangi kona se swi vula ku hi sungula namuntlha ku vula ku doroba ra cinciwa enkomu Nyametwe 0860002543 nakona ku Afrika Wa Vulavula namuntlha me ngutwile iri a hi chayeleni hi khweta hi sirisana hi nga helela ntimbili loko i jahile a wu fanele ke khana teka nkarhi wa wena to fika lawo yokona u hlayisekile kambe ke 0860002543 nakona ku Afrika Wa Vulavula ku tisela wona twi kusuka la amasingita mall eka nhlekando eka ku haxela hi vona hi lava ku tatwa ka kusuka ka wena ku xana loko xiyimo xi titani miri hi fike njhani la hi tikomba kongeti hina loko hi kha hi tlangela siku ra hina ra ndzhaka hi loko ho va ku titlangeleni tanihi rixaka kambe a ku na nchumu lexi hi nge ha xi tlangela hi siku leri ra ndzhaka leri mi tshame hansi ka nsinya kwala ndhutini mi kha mi yingisela Afrika Wa Vulavula a hi mi tweneni ni hleka ni mi hlekanisi swi tikomba hi nga purasanga kona la kambe 0860002543 a hi ku tumikisela mugara lona FM hi twa n'wangulo wa we Professor HWE Ntsan'wisi xidyoho xa vona i ku a va huma eka vandla ra Ximoko Party na mintirho ya vona leyo saseka lava va nga le matimbeni sweswi va nge va tsundzuki hi ku ndzhaka ya professor ya ha ri ku vulavuriweni hambi ku ri namuntlha loyi i murhi wa le Noble Hook a nga tisa ku yisa emahlweni hi ndlela yaleyo a hi ku tumikisela mugana lona FM 082543 kasi un'wana iri a hi botipet ku hava leswi va nga hi siyela swona Ntsan'wisi hi vona va nga endla ku na tinxaka letin'wana ti hi tekela ehansi i Charles Mugwagwa swi tsale hi swi twa ku hi swihi leswi va nga swi endla swi endla ku hi hetelela hi tekeriwa hansi minxero mina ha swi tsakela swoswoleswo hi kota ku va hi twa ku yisa ku yini mina ni tivi ku hina hi Vatsonga hi lo yini hala ka hina loko hi kwata hi yisa tribal aka machechi hala ka Vapedi ka Makhushani va khiya gede ya tribal loko va kwatini au Adrian Mageza mi ta tsundzuka ku loko ri hala Phalaborwa ku na hala ku tshama ku Vatsonga na hala ku tshama ku Vapedi kambe leswi a swi endliwe hi nkarhi lowa xihlawuhlawu swoswo leswi a swa ha ri swona kun'wana na kun'wana ha tshama hi hlanganana hi ndlela yaleyo kambe a ni tivi ku hambana loko ya mirini hi ndlela yaleyo khalanga hi tlhelela kwalaha ka ku hina Vatsonga Machangani
a yi rhandzani hi swona swi nga endla leswaku hi tsan'wa munhu loyi a nga hi endlela swa kahle i Miyelani Donald Baloyi a nga tirhisa X handle a hi rhumela hungu rorolero wena u ri yini 0860002543 hi ndlela leyi hi ka hi tlangela n'hweti ya Ndzhaka xana ko va havake lexi hi nga xi kombetelaku hi ku leyiwani i ndzhaka ya Professor HWE Ntsan'wisi ke leswi swi hetelaka swi endla leswaku ku nga vulavuriwi nchumu hi vona ane nomboro 0860002543 i nomboro leyi tirhisaka hi ndlela leyi kambe ni pfumelele ni sungula ni hundza laha ta vuya yisa mahlweni ka leswi tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula 0860002543 inongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM un'wana in rhumele nxaxamelo wo lewu wa leswi ange ku ya hi ye hi leswi professor va nga hi siyela swo ni ta vona loko ni ta kuma nkarhi wa ku va ni swi hlaya ku ya amahlweni kambe ke a hi ku tumingisero mina 0860002543 xana wena u ri yini ke wo sungula n'wana mingiserelo nhleka papa minjani hi pfukeni n'wina minjani papa hi pfukile botphete a kensa na kensa na ku hisa loko Pitori botphete ne loko wo ya hi ku vulavula hi tatana Ntsan'wisi ne swi tele va nga hi siya na swona ku na mingiselo yin'wana i ni tsakise ngopfu i fika a vula kwalani timhaka ta ku kumbe hi mhaka ku tatana Ntsan'wisi a va ri ka ximoko so hi swo swi endlaku ku swilo leswo kahle hinkwaswo swi nga endliwa hi vona swi nga ha ri nchumu sweswi ende ka vona le ka mfumo lowu nga ka wona sweswi ku hava na nchumu lexi va ka n'wi endleli nga xona mara swa kahle leswi nga suka swi endliwini hi tatana Ntsan'wisi swo tshikiwa hi vomu botpet swo langutiwa swi tshikiwa hi vomu ene xin'wana xi nga ta xi hi vutisa ku vava i ku a hi ri na like hina machangani Matsonga machangani ya ku a hi ri na munhu loyi a nga endlela swa kahle evuton'wini botpet leswi a nga hi siya na swona kambe loko mi kha mi ku swa kahle leswi a nga hi siya na swona mi va mi kha mi vula yini hi ku na lava nga swi vonangiku ku na lava nga swi voniku ku na lava nga swi tiveku a gere ku na parliament botpet ende loko mo nang toma akekelo mayor le mi akiswa swona ku hava parliament wo saseka ku fana na leyi nga giyani botpet parliament ya leyi saseke swinene hi xin'wana xa ku lexi ni nga mi byelaka xona masitwisisa na metu so hi swo swi endlaku botpet a hi swi tivi ku sweswi mpela swilo swa vava botpet ku kuma munhu loyi a nga tisa nhluvuko endhawini ya ka n'wina a hetelela ku nga na lexi xin'we xa kona xi nga thyiweki viti ra yena botpet swi veka kun'wanyana ku ka nga ri kahle ku vulavula nkulukumba n'wana kwalani a mi byela ku botpet swi ri na n'wina kwala ka Munghana loko mo tshika mi hundza misaveni ne ku hava lexi mi nga ta tsundzuka hi xona ku ha ri hava total mi ta va mi fambini mi kha mi ndle swa kahle nongonoko wa n'wina botpet wu yingisela hi vanhu vangani lava ndlaku va yingisela Munghana Lonene kambe xivutiso ku ta va ku hi fika njhani kwala ka ku hi rivalana kumbe hi rivariwa kumbe hi nga tekela nhlokweni kumbe hi nga tekeriwi nhlokweni mi ze mi va na va ti-guest n'wana kwalani vanharhu ne va vulavula straight va ku hina machangani na Matsonga machangani lexi hi nga xi tiyela ha ri na jealous na mona botpet jealous na mona hi leswi nga sala ka hina a hi swi koti ku munhu andle swa kahle botpet a va kha va vula va bot suduwela mahlawuli kwalani siku rin'wanyana va ku munhu endla swa kahle mara ku tlhe ku sukula hina vanhu a hi fanele n'wi sapota hi endla swo huma ndlele swo ka swi nga hi n'wi hembela munhu Ntsan'wisi a ndlela hina i fambini mara hina hi sala na swona a hi la ku swi vulavula ku Ntsan'wisi hi n'wi at least ku statue nyana ku xi vekela statue enjeni statue botpet va nga swi tiphosela va ku lova tolo mara vona ni se va vele botpet man hawa man nyamatwe 0860 inkom 0860002543 un'wana mingiseri i kombisa timhaka ta ku amasunguleni ka swo hala ka tlhelo ra Gazankulu a ku ri ri na swikolo leswi a swi akekili hi yo mhaka na sweswi ku ri swo swi nga le ku hlakaleni hi ku lava va nga fika a va nga ri na mhaka na swona yo Gazankulu a yi ri na mati timhaka ta reticulation a ti ri ka Gazankulu
inxaxamelo lowu ni nge te ni rhumeriwe wona la mintirho a yi nga kali mara mi ri hagezi. Okay, un'wana a kombisa timhaka ta ku swin'wana leswi nga swi kombisa i timhaka ta yini, xin'wana na xin'wana a xi ri koho lexi a xi endla ku hi kota ku va hi tiyimela. Ma swi tiva ku tse ku va na vanhu vo fana na va Dr. Pell Khalanga ki yewa ni mpela ku ri na Dr. Pell hi yile ya dyondza kona ni ri tlilasi ya vumune ka ku tumbuluke Dr. Pell. Mani hi twa un'wana mingiseri loyi nhleka Aye Khalanga Mfukele. Pfukele n'wina minjhani papa? Hayi Mfukele ma. A mi le ka holodeni na? Hi le ka holiday mara a hi swi koti ku ka hi nga yingiseli Afrika Wa Vulavula. A ni ku before ni dlamba wena Khalanga misa wun'wana i ni byele ku ni ku byela ku loko munhu a dya ti-drugs a nga ha swi koti ku ti tshika veri i addicted ka ti-drugs na byala switani veri vanhu va addicted ka Afrika Wa Vulavula a va ha swi koti ku yi tshika va ri va pfuni. Se ni ku a swo sala ya Khalanga se na mina i holiday mara a ni swi koti ku ka ni nga yingiseli hi le ka yona i nge ni dlambadlamba Khalanga dlambadlamba i nge ni vula ni ku lexi ku hava na xin'we xo biha lexi Professor Ntsan'wisi va nga xi endla hi ku ya hi mina. Lexi xi nga fika xi hi onhela ngopfu hina Matsonga Machangani na ha tiyisisa a hi tshikeni ku khoma swilo hi micila. Xidemokirasi lexi loko xi fika ka hina swi endli ingaku hina hi hlekete ingaku apartheid a yi vange hi Machangani. Apartheid a yi nga vangangi hi Machangani, apartheid a yi vange hi valungu. Ni vula yini Khalanga, swi endli ingaku hinkwaswo leswi a hi ri na swona hi nga swi kuma hi nkarhi wa apartheid i swilo swo biha. I nge loko nyika xikombiso loko Professor Ntsan'wisi va nghena ka mfumo lowu a wu ri kona wa Gazankulu a hi ri na swifundza leswi a hi ri swona, a hi ri na Hlanganani, a hi ri na Giyani, a hi ri na Malamulele, a hi ri na Ritavi, a hi ri na Mhala leyi a yi angarhela vanhu va le Bush. Famba cheka tindhawu tete hinkwato, ndhawu yaleyo hinkwayo loko yi cheka yi na college, hi nga vulavuli va Hoxani, hi nga vulavuli va Lemani, hi nga vulavuli va Xingwezi, hi nga vulavuli va Tivumbeni, hi nga vulavula hi kwihi. Cheka madamu hinkwako kwalano Middle Tower a yi ri kona, damu kwihi le ka Mama Kosha ri kona, damu ri kwihi a ri kona. I check ti-infrastructure leti ti nga kona ti nga ku tirheni ka nkarhi wa sweswi leti ti nga aka hi Professor Ntsan'wisi. Ni tshama tiyani nge ni ku nyika example ku health center leyi nga kona yi akiwe hi Professor Ntsan'wisi, magistrate yi akiwe hi Professor Ntsan'wisi, police station yi akiwe hi nkarhi wa Professor. Leswi nga ku tirheni swi ngo ya swi kha swi nga ha maintainiwi mhaka ku vanhu va tibyela ku swi maintaina. So in terms of infrastructure loko vulavula hi water reticulation, mafambiselo ya mati ka ha tirha tiphayiphi leti ti nga tirhiwa hi nkarhi wa mfumo wa Gazankulu. I ncini xo biha lexi Professor a nga va ku a xi endlile? Ku na leswi wa swi twa ku sweswi ni vulavula njhani wena Khalanga hi Professor Ntsan'wisi? Yeah. Ni membara ANC loko ni heta ku vulavula sweswi va ANC va ta va kha va nga ha ri membara hina. I ku khoma tipolitiki ncila swilo sweswo. A hi fanelangi hi vulavula swilo swa kahle leswi munhu a nga swi endla hi mhaka ku munhu yaloye a nga ri ka vandla ri vona leri mina nga ka ri vona. Look, Professor Ntsan'wisi a ku ri chief minister ku fana na Prince Mangosuthu Buthelezi. Hikokwalaho ka yini a va ri ti-chief minister hinkwato ta mfumo wa apartheid. Chief minister Prince Buthelezi na chief minister Professor Ntsan'wisi a va ri ka level yin'we ya nkarhi wa apartheid. Mara namuntlha Chief Prince Buthelezi i hluvuleriwa xidloko na hi Matsonga Machangani, mara va tsandzeka ku thya xitarata a na ha vulavuli building xitarata laha Giyani va ku i Professor Hudson Ntsan'wisi Street ku tala wa Machangani. Kalaka a hi tshikeni ku blame vanhu lavan'wana, a hi ti blameni hina. Statue lexi xi nga kona le a Venda xa Mphephu loko Mavenda va nga xi susangi ku hava la nga ta xi susa. Lexi xi nga a Giyana xi ta susa hi Mavenda xi susangi hi Masotho xi susangi hi valungu xi susa hina Machangani hi ku a hi xi lavi. It's a symbol of apartheid. Why the building leti nga kona ti nga symbol of apartheid ti nga akiwa ho hi nga ti fayitelangi ti-police station na va magistrate na swibedhlele hinkwaswo leswi nga aka hi Professor Ntsan'wisi? Why swona hi swi tirhisa? Mara statue lexi representaku munhu loyi a nga tirha tibuku Khalanga a ku ri na makombandlela 1, makombandlela 2, makombandlela 3 leti a ti dyondzisa n'wana hi ku hi ti-stage ta yena leti a ti tsariwe Professor Ntsan'wisi ku maintaina ririmi ra hina.
se hi kwihi ko biha la a nga va ku a ku endleli nkulu wa munhu handle ka ku hi endlela swi swa kahle la ka ri bungwani ku nyika example na kun'wana a ku ri na ti-family a ku ri na laha a va ku hi le swikwengeni khalanga laha a ku buwa swikwenge leswiya a swi tekiwa swi yisiwa ka lava va swi tirhisaka timovha nga va swi tirhisiwa va ka BMW if I'm not mistaken yi file swikwenge sweswo a swi khiyeta mintirho yaleyo a yi ri kona ya dyandza sweswi ku hisaka a va ta ku na mintirho ya dyandza a ku identify-wa swisiwana khalanga swi ya swi ya tirha loko xi kona xisiwana xo tlhariha xi identify-iwa xi ya nyikiwa ku-private teacher xi identify-iwa xi ya nghena le a palamende ka then mfumo wa Gazankulu xi tirha va vona potential from there va n'wi yisa exikolweni va n'wi groom swi ku yi namuntlha swi kona hambileswi sweswiwani mi nge vuli mi ku a swi kona ko va hi ku vanhu va ko vo dyondziseriwa ku va tlhela va vuya va tlhela va ya machela mintirho a hi khale ngopfu va kha va macha a Nelspruit madokodela lava nga va ya leteriwa a Russia mi ta tsundzuka ku ve na madokodela man'wani na vadyondzi van'wani va nga ti-engineer tin'wani ti nga susiwa ti ya a Russia ti ya leteriwa kambe ti vuya ti ta ku jekajeke nga le ku byela ekhalanga swi kona hi nkarhi wa Professor Ntsan'wisi a no n'wi themendele a moya wa vona a wu tleli hi kurhula a wu nga ngheni i tirha i ri hava qualification ku ri na munhu la nga na qualification yo hundza wena namuntlha famba vutisa ka timasipala ku vanhu va khomeli na ti-grade 12 va hava loko vanhu va lava nga ha swikolweni i nge va kona va nga na ti-degree va nga na ti-masters va tshame ekaya na switifiketi lava pfumalaka switifiketi va le mintirhweni va ri we are in charge va vulavula xilungu va ri we are in charge as long as we are in charge ku leswi nga ta humelela la ku khomiwa tipolitiki hi xilo mina lexi ni vulaka xona i ku munhu a ku thoriwa munhu wa right with the right qualification a ku nga fika ku tekiwa xikhayimambuti laha ku a nga swi koteki na ku tsala a fika a fambisa masipala a swi nga endleki sweswo i problem leyi nga kona sweswi vanhu lavo ka va nga ri vo ka va nga fundangi va le mahlweni va le ku rhangeleni va kha va tsandzeka na ku tsala mavito ya vona hi leswi ni vulaka swona and I'm not saying this new government a endlangi nchumu vanhu a va twisisi this new government yi swi swo tala swa kahle hinkwaswo you can mention it yi le ku hi dyondziseleni na vana swikolo hi ti-lefters hinkwaswo swi kahle mara equally ni ri Professor Ntsan'wisi va hi suserisiwaneni va hi tisele swilo swo antswa ematikweni ya hina hi nge swi koti ku swi delete hi nge swi kambeli khalaga hi nge endli ka Professor Ntsan'wisi a va hanyangi evuton'wini va hanyile va tlhela va hi tisela swa kahle lexi hina na ha vuyeleli kulo loyi wa rixaka ko va rixaka ra Matsonga Machangani ri pfumalaka xa wona va hava xa Mukwana va na xa Xihloka Matsonga Machangani a va swi koti ku hlayisa leswi nga swa vona swi va pfunaka a va swi koti ku hlayisa vanhu va vona hi le famba le ku na Phephu Drive Phephu a nga ri ka apartheid Phephu Drive yi kona namuntlha ya hanya yi Phephu Drive va le ku protecteni vanhu valava famba a KZN ku na Prince Mango City Technicon ku na Starata ku na ti-university you mention it hala ka hina ku na yini hina hi tiva ku xidemocracy ri hexe mi nga kwati Sambo a ho pimapima wo va ku pfuna nini leswi swi ni kwatisaka hi leswiya swa ku va i ri eka rixaka leri nga loyiwa hi swo swi ni kwatisaka ku ni bebure eka rixaka leri nga loyiwa leri pfumalaka swa rona swa kwatisa sweswo a hi swi koti ku hluvukisa okay nimiti 0860002543 khalanga ANC yi fike yi destroya everything swi nga endla hi Professor Ntsan'wisi a CN hospital xifaniso xa CN xi ko ni tsundzuke marito ya vo va ku va ta mi tekela everything ni nga mi endlela so i Opa James Mola kusuka Gavaza tsundzuka mingiseri wa me ku ANC man tshembi ku ANC ku nga ku ri na swin'wana ku tlula kwalana hayi ANC i mani nga susa ANC yi nga susa plug liya ya laya aka district yi ku this general ni nge vutisi general Mashava va ha ri ku tirheni sweswi yima ni vutisa general Mathebula loko ri ku manito fonela Ncindani mi ni byelela yena ku a mi nghenisa moyeni ni lava ku tiva ku i mani nga susa plug liya ya ku muako lowu pfuriwe ximfumo hi Professor HWE Ntsan'wisi
laya aka magistrate laya mtsamako laya aka commissioner laya aku nga ti-office ta ka district kumbe n'we mi nga swi tivi lava nga pfala n'wina general Mashava swi nga ndla va nga swi tivi kambe ta vuya hi bula to tala endzhaku ka leswi so mingisero Munghana Lona FM hi voyeli languta nkarhi i 12 timinete hi nga se ba awara ya n'we mahungu ya misava na bongi n'wana ti maluleke ivi kusuka kwalano hi teka riqingho rero ku ya mahlweni 0860002543 hina hi haxa hi ri molweni leswaku swa tikomba ku vanhu va la Giyani va na mali ve le ku xaveni va ya hala va vuya va ya hala va vuya na ku i holodeni hayi a swi tikombi kambe mi nga rivali ku hi ta nghena ka load shedding ya awara ya n'we hi ndlela yaleyo ku tirhisiwa ka gezi ku siyerisana swi tisiwa ka n'wina hi ku tinyungubyisa hi va ka Eskom 0860002543 a hi ku tumingisoro meko angula u ku yini ka mhaka leyi nge le ku buleni a yona hi ndlela yaleyo khalango hina va rixaka leri hi problem hi hina i Joe Sambo a nga ti rhumela eka X handle ku hava xihoxo lexi nga endliwa hi HWE Ntsan'wisi loko ku ve ku hava xihoxo lexi nga endliwa hi HWE Ntsan'wisi hikokwalaho ka yini ku cinciwa vito ra Nsami ri nga ha vi HWE Ntsan'wisi ri va Nsami Dam hikokwalaho ka yini kambe hambiswiritano a hi tweni ni mingiseri ku wena angula kwini nhleka ana presa nkona la kasi leswaku loko munhu a ri la Giyani a nga presa kahle kambe hambiswiritano mingisero Munghana Lona FM a hi ku tu mingisero mena 0860002543 nomboro leyi tirhisaka hi ndlela yoyele khalanga a hi ANC hina hi hexe swi fana na loko ku ri na conference ya vandla leri fumaka va swi tiva ku ri ku nghena a vi karhi ka hina ku nghena exikarhi ka hina swi simple hi hina vinyi hi nga endla swoho Vatsonga Machangani hi lusi ku fana na rihlanga loko ku ba moya ri ya hala moya wu ya ka ko ele ku tirhiseni X handle wena u ri yini ke 0860002543 u nga tirhisana mathebula dp rsabc.co.za na swi vona ku karhi na vanhu vo tala va lava ku vulavula va hetisela mahungu wahi kumbe wahi lama va nga hi khomi na wona kambe ke hi nga se na mithu ni mitwa kahle inhleka pfokeri n'wina minjhani a hi xirinda yi vani kahle moya walowo wu nga hi kavanyeti mi ri yini n'we a na ku sungula ku hlamula xivutiso lexi ya xivutiso ku hava xidyoho ka leswi professor ni nga ta ku ni nga swi kombetela namuntlha ni ku va onhe swona ku ngo va ku lava va nga rhangela ndzhaku ka mfumo luwa wa democracy ku ta wu nghenini hi vona ni nga ta ku va hi tsandzekisile kumbe va hi onhelini hi mhaka yi handle ka vona a ku nga ta cinciwa nchumu loko vo va ri varhangeri va swi twisisa kokwalaho ka yini n'hweti leyi vulavula hi ndzhaka yes na mfumo loko ho langutisa va nghena va swi hlamusela va kombisa mhaka ya miako leyi a yi ri kona kumbe swilo leswi a hi endleliwe swo njhe hi tiyunivhesiti kumbe ti-college leti kumbe na n'we khala nga mi nga dyondza ka tona namuntlha a ta ha vitaniwangi tiyunivhesiti ti cinciwile namuntlha va ti nyika na maviti mantshwa va ku ti-TVET hina a hi fane hi famba hi ya dyondza kule na vana va hina swikolo loko hi lava swikolo namuntlha ti-primary leti hi nga na tona lomu hi tshamaka kona a ni tshembi hi nkarhi wa apartheid a ku ri na tiko leri a ri pfumala primary laha namuntlha hina hi nga swi dyondzeki hi tlha ku hi rhangela tiko namuntlha hi nga dyondza ka swona swikolo swi swa mfumo wa tatana ntsena mara namuntlha hi tsandzeka na ku kombeta nyana xilo xin'we ntsena xa ku n'wi fundza nkulukumba liya ku n'wi fundza ntsena damu a ti endlelini yena hi yexe a tlha ti fundza a ri thya vito rakwe hina hi se endla na damu a hi fanele hi yo ti endlela ra hina damu hi ri thya vito ra hina hi tshika leswi munhu un'wana a nga swi tirha a ti chela na maviti yakwe ni ta cinca n'wina mara swi nga endliwangi hi n'wini swi vava ngopfu me ni kule apartheid yi kha ya ku heleni
yi karhi ya peleni loko hi ta nghena ka mfumo loko ya votiwa se a ni ri high school mara leswi ni nga swi vona ni nga mi komba swilo swi tsanana swinene ta kombisa hi ri hava gezi a vula gezi a ri na lava a va tikota ntsena kambe a ku nga ri na ndi wa tatana Ntsan'wisi ma swi vona leswi va nga kombeteliwa ku swona namuntlha va nga kombetela ku gezi sweswi un'wana na un'wana a nga va ri na rona loko ku ri ku va xota hi va tsanana swinene ina i ku va fike va tatisa ka leswi tatana Ntsan'wisi a endle swona that's why a hi kota ku kombetela ku hi xota lexi hi ku leswi swin'wana se a hi ri na swona ma swi vona so namuntlha tela mi langutisa mi ku tate ku i Sunduza bridge leri a ri cinciwe vito leri mi ta swi ya cinciwe ri ta cinciwa ri va mani ri ta ku cinciwa va ku vi mani ombe police station a nga cinciwangi kwala va kuma kuvela police station leyi ku hey swa tika swilo swa tika a wu cinciwe yini Giyani police station yi ze vitaniwa Makuvela ku va na hoyi Makuvela a ku ri mani ni n'wi tiva na namuntlha lava na n'wi secha ni n'wi tivi kalanga ni mi byela ni ta hleka kalanga so mi byela swin'wanyana mata me ni kulele ka Nhlanike ni huma kona loko sukela laha chela mafurha la a ku ri mapurasi ku rimiwa swibyariwa swakudya ku tirha vanhu ndhawu liya izabe a ya fika a Gaza beef ku ri na mipapawa ku ri na mimova ku ri swilo hinkwaswo a swi ri kona laya ku ri na vanhu va karhi va tirha ku ri na damu rin'wanyana ri tlhela a ri endla ku vanhu lava va kota ku xota va ku pala kopo la ri omile kalanga ene a ri endlele loko ri chela mati ri ta kota ku vanhu va kota ku ri va tshikile ku rima hi ku damu a ri hakeli mati nemetweni sweswi loko wo vuya kwala hi ku a hi kombi a ku na xikwenga la loko hi nga Gaza bisi xikwenga leswi swi tale hala ka tlhelo ra ka ngove hala ni tshemba va ku ri na ntirho a swi wu tirha a ni ta vulavula hala tiva kona ni nge vulavuli lomu ni nga ku tiveki nemetweni kalanga swa tika nemetweni papa nemetweni a khensa swinene na mitwa mahatshwa ma lava ku vulavula ku ya emahlweni ku na un'wana nga ni tsala papila la kambe ni ta vuya ni ku hlayela rona endzhaku ka loko ni hundzela hey twana papila i ri khalango ni xikala vito vhele na swi vona ku mi tiya mi lava ku tiviwa profesa va tirhile swinene jealous a yi laveki nkinga ya voho i yin'we ntsena hasa leyi va nga hi siyela yona eka swa vuhosi i yikulu yi chavisa na lava va nga ku fumeni ku ta yi lulamisa loko mo swi xiya mpfilumpfilu wa swa vuhosi ekhale ka Gazankulu ngopfu Giyani wu nyanyile ku na tihosi timbirhi leti nga vuyeriwa hi xinawana lexi xi nga va kona xi endla hi kwalomuya ka va lexi va nga xi endla hi kwalomuya ka va 1957 xi ri karhi xi pfalela tin'wana tihosi hi ku va dimota kumbe ku va susa sweswo khalanga swi nga ni endla sweswo khalanga swi nga ni endla ti rhwala maribye kumbe swi nga ni endla ni rhwala maribye ni hoxetela sirha ra vona ilo a nga kala a ngete i kombela ku hambi swo yini swi ku yini ni nga vuli vito ra yena kasi un'wana a nga vulangi ku ni ku yini ni vula vito ra yena kumbe ni nga vuli kambe yima ni langa ku ka ni nga ri vuli i ri khalanga hina hi fana na n'wana loyi a ti pfalaku mahlo hi mavoko a ku u tumberile hi fana na n'wana loyi a ti pfalaku mahlo a ku i tumberile 0860002543 a hi ku tumingiselo me ku n'wangu wa wena hi wihi tana na tlhelo ra wena hi twa ku tlhelo na vonelo ra wena hi rihi ku ya emahlweni hi ta kota ku va hi ta twa ku mi angula mo ku yini 0860002543 ku ya emahlweni ku na n'wana miyingiseri la i vulavula hi timhaka ta patu
okay ta swi vona sweswo leswo 0860002543 nga kuma un'wana mingiseri nga se hi nge hi n'wi kumi nkarhi wa pfumelela ku hi teka un'wana mingiseri yima ni ku lavela x yin'we ni ku byela ku yona yi ri yini hi nga se ya ka vongi yin'wana mun'wana a timaluleke a hi nyika mahungu ya misava ya awara yan'we nhlekani lowu a kha ku hey ni ya ka ku hela ka vhiki koleha I ku hela ka vhiki koleha loko I ri ntirhweni a ni ku byela a ku na ku hela ka vhiki ka helo la ya kona I ta va I ri ntirhweni ke awara yan'we henhla ka nhloko a Giyani ku sungula stage 3 load shedding tanihi sweswi ni nga vula xitiso ka n'wina hi ku seketeriwa hi va ka Eskom I nkarhi wa ku hi kuma mahungu ya misava hi lawa ya landzela na lowu tirha hi holodeni hi mi byereli ku I xikolo vongi ivi mo kumeno ya vongi makombandzela hlekani lonene budpet mi ta na xivutiso xin'wana xa nkoka swinene leswi kumbe sirha Professor Ntsan'wisi va nga dyela swona va dyele vandla ra ANC vandla ra makwanga vandla leri yivaka ri distract xin'wana na xin'wanyani loko wo langu bukha a ni wa khale ngopfu mara lulekani yi la ku fana na nkowankova a siye swilo swo tala leswinene emavokweni ya vanhu va ANC va destroy xin'wana na xin'wanyana lexi nga siwa hi Ntsan'wisi na ku lava ka voho kwale Polokwane I dyele va le luweni hi ka ngala ku swi vula kwala Polokwane walawo loko u vutisa mihlovo lowa va angiri hi joyile vo ya gini mdluli kwala na Magani Ehlekano kahle botpet mhlangana hlongwana wa ka Xikondo botpet a ma siku mangani ma ku vulavula hi ku hina Vatsonga Machangana a hi rhandani leswaku hambi u ri Mutsonga mara u la ku ta endla u ri na matimu ma kahle wa ta ku kandziyela Ntsan'wisi u endli swo tala ngopfu doctor wa hina u tirhi Giyani ve kahle malamula a yi ri kahle ni ku li nkarhi walowuya mara loko mi ta langusa sweswi humelelaku mise loyi a fanele a yo nyikiwa na ku thyiwa xitarata a ku switsongo hambi a vo u vitana Giyani hinkwayo va ku a tso Ntsan'wisi a swi tsandza kwihi ku yena mutirhelikulu ni n'wi vonaka a nga endla matimu ku tlula vanhu hinkwavo kwalaho ka wena Matsonga Machangana a ni swi tivi ku va n'wi dyela hi mona valawo hi vona valava ma-comrade a ni nge tumbeli sweswo Nhlekani khalanga na vayingiseri va Munghana Lonene timhaka ta nkulukumba HWE Ntsan'wisi tanihi rixaka mani ta hi vava ku va hi nga va tsundzuki na hi nchumu hi kavula u tirhe ngopfu nkulukumba loya dyondzo u hi tiserini vo makomba ndlela letiyani a ti tsariwa hi yena Giyani a yi tiveka hikokwalaho ka yena like u yime ngopfu majeje ku aka Giyani liya yi va doroba hi ndlela liya a matshan'wini ya ku hayi ku tisiwa xitechu xa yena Giyani na ya vona xitechu xa Mungoni Nghunghunyani loyi a nga ti fela kwele Mozambique a nga zanga kandziya na misava le South Africa na ku xi lava yini kwalaya multipurpose center na sweswi mhanisezana swi twisisa kahle ku a xiya lava yini laya hi ku nkulukumba luya a fana tsundzukiwa kwele Mozambique ene a nga zangi a va chumu na Vatsonga a nga zanga va hosi ya Vatsonga a nga zanga va nchumu o va munhu wa ka Nxumalo nje inkomo botpet Hlekani khalanga na muhumelerisi kwala ntwana hina va ri vu vulavula ririmi leri khalanga leri mina n'wi vulavulaka rona nkarhi walowo wa 1994 loko swilo swi cinca kwalaya i xavisiwe ngopfu hi varhangeri va hina khalanga sweswi ni nge chavi swi vula hi vo va nga hi xavisa and then lava nga landzela se va pfumelela khalanga xin'wana na xin'wana ku leswi a xi cinciwe lexi a xi cinca wo pfumelela hi ku a va ri na ndlala va lava xinkwa va pfumelela khalanga hi vo va nga hi xavisa varhangeli khalanga hlekikomo inhlekani botpete Professor Ntsan'wisi a nga ndlangi nchumu xo biha in fact i ndle swo tala leswinene ti college ta dyondzo loko no la ku ta vulavula hi leswi a nga swi endla Ntsan'wisi ni nge heti kahle ku na nongonoko lo a mu khomeni a hi khale a wu vula swin'wana swa ku hina Vatsonga hi swi koti ku belela mavoko hina Vatsonga hi swi koti ku sapotana loko un'wana wa hina a endlele swinene it's exactly that hi swona leswi nga le ku endlekeni hi Professor Ntsan'wisi a hi swi kotangi ku n'wi sapota hi ve na xinyanyulo lexikulu loko ku nghena
democracy la tikweni ivi hi sungula ku n'wi rhuketela hi endla swilo leswi hinkwaswo ende swi hi fanele hi cinca hi n'wi onara hi swin'wana tani hi professor ya hina kumbe khale ka holobyenkulu wa hina loyi a nga endla swo tala atikweni leri emukasi ka ndhambi enkomo languta ka remixero mgana lona FM 12 timinete ntsena ku bela awara ya 13 tsundzukani mavonelo lama ya n'we tani vayingiseri a hi hlanganehelo na wona tani hi xitichi kumbe vatirhi va xitichi lexi hi ndlela yaleyo hi ku mi ta tsundzukana loko hi sungula na kona kumbe switwili hi tlange voice note yi mi kombisa ku i munhu la lava ku tiva ku xana yisa ku yini mahlweni ku xiyimo xi tatani se mi le ku n'wi hlamuleni a khensa swinene mahlamulelo yalawo se loko ku ri na lava twa kongeti ku na swin'wana swi nga fambeki kahle va lava ku hlamula mi pfumelela ku mi ta mi ta hlamula mi tlhela mi hi tshahela ku mi la ku hlamula yini leswi mi twaka ongeti a swi mi yimelanga kahle ma vo mhaka ko hi ndlela leyo ku na sesi loyi a nga rhumela voice note yi vulavulaka hi xitechu xa ngongonyani a nga sweswi a nga swi hlamuserisa xiswona a na ha la ta tlhela swi hlamusela kumbexani nkarhi loko ku ri ku a swi tshama swi vulavuriwa ka xitechi lexi ku hi kuma n'wehe mi swi tivaku ku xi te njhani xitechi lexi laha mi ta hlamusela ku sesi luya na lava va nga swi twisiseki va ta kota ku swi twisisa ku hikokwalaho ka yini hi ve na xitechi lexi laha a giyani xi yimela yini ku ndlela ku va ta kota ku swi twisisa mi nga hlamuseli mina tikhoneni kumbe mi ni rhumela timeseji ti hlanganiseni na muhumelerisi ivi mi kota ku hi byela ku mi nga swi kotake ku hlamula xivutiso lexi citani ni kombela mi ni ngetela xivutiso xexo va ta kota ku xi twa kahle enhlekani khalanga na vayingiseri va munghana lonene timhaka ta nkulukumba HWE Ntsan'wisi tanihi rixaka mani ta hi vava ku va hi nga va tsundzuki na hi nchumu hi kavula u tirhe ngopfu nkulukumba loya dyondzo u hi tiserini vo makomba ndlela letiyani a ti tsariwa hi yena giyani a yi tiveka hikokwalaho ka yena like u yime ngopfu majeje ku aka giyani liya yi va doroba hi ndlela liya amatshan'wini ya ku hayi ku tisiwa xitechu xa yena giyani na ya vona xitechu xa mungoni nghunghunyani loyi a nga ti fela kwele Mozambique a nga zanga kantiya na misava le South Africa na ku xi lava yini kwalaya multipurpose center na sweswi mhani se za ni swi twisisa kahle ku a xiya lava yini laya hi ku nkulukumba luya a fana tsundzukiwa kwele Mozambique ene a nga zangi a va nchumu na Vatsonga a nga zanga va hosi ya Vatsonga a nga zanga va nchumu o va munhu wa ka Nxumalo nje inkomo botpet Isaswo mixero mgana no FM 0860002543 sentshaba ku n'wina mi khumbeka ku n'wina mi twa kongeti mi nga hi hlamula hi ta kombela leswaku mi tihlanganisa na muhumelerisi wa mina hi kota ku twa ku xana xiyimo xi ta va xi ri njhani hi ndlela yoleyo nongona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lona FM 0860002543 mi nga tirhisana na nomboro yaleyo hi ndlela n'wina mi nga rhumela ti-voice note hi cancel swinene loko mi koti ku endla tani tsundzukani leswaku i mavonele ya n'we ku nga ri hina tanihi hi Munghana Lonene FM makomba ndlela khalanga tinhlokomhaka leti mi nge le ku ti tiseni ti vulavula na hina tanihi rixaka ha khensa swinene siku rin'wana a mi kha mi vulavula hi timhaka ta ku xana i va nala wa rixaka leri i va mani hi swi twile kwala ku nala wa rixaka leri hi hina vinyi se sweswi mi vulavula hi timhaka ta ku xana professor Ntsan'wisi i ntiyiso ku na swilo swa kahle leswi professor va nga hi endlela se la ku twa swona ke hi byeli 0860002543 mi nga tirhisana mathevela tp@sabc.co.za botpet kokwane Ntsan'wisi va endle swo tala ngopfu hi na vanhu hi lo tsandzeka ku swi hlayisa no one to blame hi ri kwala ka Silwana ai le ka Silwana slow one le ka slow one hi ku i khona slow one na William Nicol akaya ku ri ka ribungwana lama andeni ya switarata leswiya lexin'wana xi nga ta va xi ri Winnie Mandela ku nga ri khale 0860002543 na kombela na n'we mi nge le ku chayelani khwatsi mi kota ku fika la mi ya kona mi hlayisekile hi ndlela leyo tindhawu leti a mi hi twa kahle gezi ri vuye ri famba se swi endla leswaku vanhu va tala va kavanyeteka ku kuma vukorhokeri bya hina hikokwalaho ka ku va gezi se ri fambile hala hi nga koho kambe hambiswiritano 0860002543 hi nga zi hi komba na hi tintiwu hi ri Vatsonga Machangani leswi swi nga endleka
hi ndzhaka ya tatana Ntsan'wisi swi tiviwa hi mfumo na varhangeri va vandla ra ANC a Limpopo. Yeah. Oriel Maodi wa ka Dyambu a nga tisa tlhelo roro leri. Se n'wina mi ri yini 0860 002543 mi nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za. ai mi tsandili un'wana hi loyi ni ta mi byela ku i ri lava ku hi layini kambe hi nga se ya ka yena a hi tweni mi yingiselela nga la layini ni hleka Vasoni mas papa enkomo man lava ku kombisa swin'wana hi ku hatlisa ka clip leyi ni nga yi tlanga hi ku vuyelela loko Professor HWE Ntsan'wisi va ku hina hi swihluke swa nghunghunyani na ku tlhariha ka vona as a professor ni pfumela ku a va ndle research kuze i kuma doctorate or professorship i va i endle sara research hi yo mhaka a va hi vitanaka hi swihluke swa nghunghunyani a hi ntiyiso lowu wu nga vuliwa hi muyingiseri wa n'wina hi voice note ku nghunghunyani hosi nghunghunyani va helele a Mozambique a va ringetinyana ku ndlanyana research nyana va kandziyile Afrika-Dzonga va helele ka ndhawu leyi namuntlha hi ngo hi le Mpumalanga swi lava ku lavisisiwa swilo swin'wana muhaxi wa mina okay a hi vuyeleni ka ku why ndhaka ya professor kumbe mi nga se vuyela na ma ha ri kwalano se loko ku ve va kandziyile va fike ka ndhawu leyi n'we mi nge Mpumalanga va fike njhani giyani good hi stage good i xivutiso xa kahle muhaxi na khensa rixaka leriya ra ka Ndwandwe kusuka ka Manukusi loyi a nga duma ku yena Soshangana ku fikelela ka ntukulu wa yena Nghunghunyani leswi history kumbe vulavisisi byi kombisaka swona va endle leswi nga ndliwa hi hosi Shaka ya hosi King Shaka wa rixaka ra Mazulu va kumeke va ndla leswaku tixaka ta ku hambanahambana ku katsa na Vatsonga van'wani yes va nga vula ku va te hi le Zimbabwe yes mara va vuye va endla ku va hansi ka vona tixaka ta ku hambanahambana na nyimba ya ka hina treni ya ka hina ya ka Khoza kusuka Magudu Kanyeni swi kumeke swi va hansi ka rixaka ra ka Nxumalo that's why hosi Nghunghunyani yes I know me vula yini loko muku va vuye va ndla ku tixaka letin'wana ta Vatsonga ti va hi tihi leti ti ta Vatsonga mi vula ku tona okay muhaxi wa mina naswona a fonini ni ta mi rhumela swona ni nge koti ku swi tlhantlha kahle sweswi kumbexani ni ta swi vula kahle siku rin'wana ni swi tale hansi ku vanhu hi kota ku dyondza mativa loko bot July a vulavula timhaka minkarhi yo tala we dismiss him a hi teki leswi a swi vulaka ene swilo leswi swa researchiwa muhaxi wa mina but nonetheless ku kumeka hosi chief minister Ntsan'wisi va kumeka va nga ha hloniphiwi ku laveka a historian la a nga ta kumeka a lavisisa ku loko va replacewe hi SDW Nxumalo hi 1993 loko Mchaviseki Ntsan'wisi va heta ku hundza emisaveni Nyenyankulu ku humelele yini mhaka ku kokwani Nxumalo va ye va kumeka va nweleleka ka African National Congress va kha va hetelela va ya va parliamentarian va ya xirho xa ku endla milawu a parliament na kwalaya loko ho kuma vanhu lava va tivaka va nga endla ti-research va nga hi byela ku swi endleka ku ve na vudyela byin'wana byi nga endla ku legacy ndzhaka ya kulukumba Ntsan'wisi yi kumeka yi kha yi seleteriwa hi ndlela leyi hi vonaka hi yona swi fanele swi lavisisiwa swilo leswi hi nga kumeki hi endla touch and go loko hi endla swilo hi mhaka swi hindisa swihoxo na hala ku huma moyeni leswi swi vulaka ku leswi muyingiseri a nga vula swona ku na muyingiseri la a nga rhumela tweet a ku khalanga hi nga zi hi kombetana hi tintiho hi timhaka ta ndzhaka ya sirha Professor HWE Ntsan'wisi ku endleke yini hi ndzhaka ya vo swi tiviwa twi hi vufambisi na vurhangeri bya ANC a Limpopo ni nge pfumelelani kumbe ku kanetana na yena ku swi tiviwa hi vurhangeri bya ANC Limpopo hi yo mhaka ni ngo loko swo lavisisiwa
train leyi loko yo lavisisiwa kusukela laya kokwani wa mina SDW Nxumalo va nga pfala xivandla xa HWE va hetelela va tlhela va ya a palamende loko swo lavisisiwa kahle hi ta swi kuma ku i mhaka yini ku va legacy ya kulukumba Ntsan'wisi yi kumeka yi kha yi seveteliwa hi misava hi ndlela leyi nga seveteliwa yona kulukumba leyi hi vulavulaka hi yona emuhaxi ku na lava a va ri minister va le Venda va vuriwaka Patrick Phephu loko ku yiwa timithiningi a Pitori a va tshembela ka HWE Ntsan'wisi ka ku timinete hinkwato leti nga ta kumeka ti kha ti tekiwa laha vona va ta rilaya ka vona hi mhaka ku munhu loyi a tlharihini a dyondzekini ene a ri na vutivi swinene so legacy yes ha yi vona yi le ku siveteriweni ina ku nga va ku ri timhaka ta ANC mara sweswo mina ni nge vuli amoyeni ku ANC a ni swi lavisanga ni swi koxometa kwalani muhaxo wa mina so mara loko hi lavisisa timhaka ta loko muku mi nge vuli moyeni mi vula ku mi nga vula loko hi nga ri moyeni muku no ni nga vula hi nga ri moyeni mara na lava ku kumeka ni kha ni dzika ni lavisisa ma ni swi koti muhaxo wa mina kumeka ni ta moyeni ni ta vulavula swilo from ku kumeka ni swi khaya matikweni ni fanele ni dzika na swona ni ta kota ku vulavula swilo leswi nga ta pfuna na munhu un'wana hi ku swi lavisisiwini swilo sweswo swi na ntiyiso ka swona a ni swi vulavuli hi enga a ni swi vulavuli hi ku sentimentalism a ni yi tirhisi ni tirhisa ku swi lavisisa ni swi khoma ni ku swilo leswi suka laha ni kota ku loko ni ta moyeni ni kota ku vanhu van'wana hi kota ku hi pfuneka hi swona hi tiva ku swilo swi suka laha swi ya kwihi lulamani hi ta kota ku lava ku hlamula muyingiseri loyi a ta kota ku swi tiva kahle leswiya swa ku xitichi lexi xi fike njhani laha lulamani mi tshama mi ri endleve mi ta swi twa hi ta mi tivisa kwala hi kota ku vulavula hi swona kwala ka xitichi xa rixaka ni khenseni nkarhi van'we enkomo sweswo mixero mugana FM 24 minute ntsena ku bela awara ya 12 ni pfumele ni sungula ni hundza laha hi ta vuya hisa mahlweni ndzhaku ka leswi Afrika Wa Vulavula ka mugana lona FM makomba ndlela hi ku tisela wona a wu helele hi mali mixero wa mina so 0860002543 a hi ku mixero wa mina ku n'wangula wena u ri yini ku na un'wana nga ni rhumela i tweet la kahle email okay mani vona kahle khalanga mina ni nga ku vurhangeri bya hina ka vandla leri fumaka byi na vutihlamuleri ka ku tsundzuka migingiriko ya nkulukumba Ntsan'wisi emilandza a Green Farm tirhiseti email ya Mathebula dp@sabc.co.za kasi n'wana nga rhumela email iri khalanga na mitwa n'hweti leyiwani mi le ku vulavuleni na mitwa khalanga mi le ku vulavuleni hi leswi hi khumbako se hi kombela nongonoko siku rin'wana mi hi byela ku tihosi ti pfuna yini a hi tweni n'wana miyingiseri loyi nhlekani ayi botkhalanga menjani papa hi pfukile minjhani hi pfukile mi rini n'we botkhalanga moni no sungula ku nghena ka nongonoko wa n'wina loko ni wu yingisela kahle ni twa wu fananyana lowa hi nga vulavula mi nga vulavula hi wona ka mavhikinyana no ku vhiki leri nga hela u kombisa hina Matsonga ku hikwalaho ka hina hi va hi ri na ku va hi nga va ri ku ndla ku belana mavoko ka swilo mo ni kombisa ku loko ni karhi ni yingisela kahle ka timhaka ta Professor Ntsan'wisi i timhaka ta ku both hi ri Matsonga hina hexe ha tsandzeka nyikana xidloko kumbe xihuku hileswaku hi ndlela yin'wana ta kombisa ku ri hi ri Matsonga loko munhu o ze a tsandzeka both ku ni bela mutswari loyi a nga wa mina mavoko kumbe ni khensa ku va mutswari a ni tisela misaveni ni nga n'wi khensa njhani munhu loyi a endlaka swinene kumbe ku na tsandzeka ku khensa munhu wo fana na mutswari wa mina so leswiwani swi ni nyika ku ni loko ni angarhela ni languta ku hina ni yini mo ni swi veka ku i vuvabyi byonge lebyi nga na rixaka ra hina hi ri Matsonga ha tsandzeka ku ni vulavula hi ku tshama koho a mugangeni wa wena u n'wi vona munhu a karhi a tisa swa kahle leswi swi hluvisaka tiko swi endla ku tiko ri va kahle mara u tsandzeka u va na mavondzo ku sweswi a swi endlaka u swi endlela your future generation mo ni kombisa ku leswi nga endliwa hi professor i swilo leswi hi ku ya hi mina a swi endleliwa hina namuntlha hi nga
ni nga mi nyika xikombiso mi dyondze xikolo laha mi nga kombisa ku mi dyondze kona botpet mi tlhela mi vuya mi ta va mi dyondzisi laha Nyanthoma loko mo languta ti-resources leti a mi ti tirhisa mi vulavula hi Dr. Pell namuntlha ti huma a mavokweni ya professor in fact na mi lo ni vulavulaka ni huma mavokweni ma professor but avoko kumbe hi endla swin'wana ku hlonipha na yaleyo ene sweswo swi vangiwa yini swi vanga ku hi tele jealousy ya ku ni nge n'wi beli mavoko Pet hikwalaho ka ku loko ni n'wi tlakusa u ta ti vona a ri henhla meanwhile Pet ku va a ti vona a ri henhla u pfuna na mina loko na ha lava ku ta kun'wana kwalaho bra Pet ni nga mi nyika xikombiso a hi tsundzukeni hi ri Matsonga kumbe va rixaka rin'wana na rin'wana leri hanyaku whatever kumbe leswi hi swi byalaka namuntlha a hi swi byaleli ku swi dyiwa hina hi byala our future generation exactly leswi nga endliwa hi professor loko mo languta a jarideni ra ka n'wina namuntlha swi nga endleka ku ri na mengo kumbe mapapawa lama nga byariwa hi vatswari va n'wina a va ha ri ku dyeni ku dya n'wina nkarhi wo nga ni vondoka nkarhi wo nga ni vondoka buti wa mina ni khensile swinene ni khensila ku Robert ningisela ka mninginisi papa inkomo kosi okay khensile botpet inkomo isasho mitsaro mkanano na FM ifixa swo makumukana ngono hey arezi ncindani muhumelerisi wa mina langele ku tirheni matimba swinene ku vona leswaku ku hetelela ku va na nongonoko lowuwani sweswiwani veri va n'wi lava ku a lava ku tihosi ti pfuna yi ta kota ku twa ku ya hi mingiserelo i ri tihosi to ti pfarela ku hi nga koti ku kuma mabindzu ku endla mabindzu loko hi la ku endla mabindzu veri va lava 50-50 kasi loko hi la switandi hi ta kuma hi xave xitandi xin'we hi ri vanharhu se xivutiso i ku kahle tihosi leti ti va ti kha ti hi pfuna yini ti ta vuyela kasi un'wana i tiri njhaka leyi va nga siya yona wa yi vona kambe mpfilumpfilu lowu nga koka swa vuhosi wu le henhla swinene lerara ku na lava tirhanaka na swo ve le ku tsandzekeni ku va hetelela va swi lulamisa nakona ka vutisiwa ka n'wina hi ku humelerisiwa hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Mathebo la mchinini ni famba na tatana Patrick Shai a hi hlangana na nkonoko lowu fanaka munduku loko se William Nicol Drive yi kha yi cinca ximfumo se yi va Winnie Mandela Drive handle ka sweswo siku ra n'wina ri ve lerinene mi tiphini tata